làm picnic spot thì em khóc mẹ hay là hi tiền nó sầu na nhiều phút lại vậy rồi tôi đang thằng peng sầu ta rồi thằng lúc ở hiền vai cuốn phủ anh tìm phim khâu mà cái cái phôi cái chỗ thôi em sáng khóc mẹ đây thằng lúc để phun nhiều đây entry get entry xíu mẹ vẫn để nào mà lại rằng có thằng à anh rồi mùi mình hay khaiตัวต่ำก็เนี่ยอะไรฝ่ามือเนี่ยน้องเขาเป็นนักเรียนมีมาอ่ะมีเรียนยังเรียนเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมจะหันไปแต่ละดูดูก็มันเป็นตัวรินคงเหลือถ้วยร้อยเลยสีอันนี้ต่ำนุจุกให้หมดตัวตัวริ้งจุ๊ไหมคุยต่อตัวนะพี่แกก็จีไม่แล้วพวกเราจุดเชียร์เอ๊ะเดี๋ยวงั้นต้องการให้เก๋ง่ายนี่โอ้จอดินเฮียก็มาเช็คครบไหมแกเราจอดกับที่ปนิบลงเมลแข่งโดนเฮ้ยไว้ฝนเผาจุแล้วก็หายพี่เราเขาไปขัดกันแล้วตัวนี้ตุยอะไรหุ่มเลยเฮ้ยกับมามีแต่พอเห็นปิกนิกโดนนี่หนวดงอตังเสียงเจ้าว่ากันน่าชวนใครบ้านเรียนไปบ้านหวยหรอวะเอาว่าปุ๋ยไปmasih rosur kat ni kasih dijian tahu ni rosura tahu juga ni orang buam ya problem sen lo saya ini baik puan puan itu kita jadi tentang ke masih rosur ni soal tu kan trong khi con thì phi lâu mấy cái anh ôm hùn nó tụi nó trông rồi á nó thật đấy đó là này thật ai rất là đẹp hay nó xấu bây giờ mà là phải lòng liên tục video có đây là phạm thảo sẽ khóc này suốt khi để chết em rồi nó có nguồn quá mấy ra đâu ra vắt là về con ngắt chia anh nào đâu mà lá chu này là con hít xe về xỉm xỉm mà hay cần chuộc trép cái ní bộ có chặt đâu ní cả nó chi này có anh nào được có xe được qua luồng tắc tắc thế đâu thế rồi có nguồn quá mấy picnic spot về nó mình thấy gì là picnic ai à tấm nó thuộc đây cần chuộc chia khi lại mấy khi thì tôi này lại khi chuột nó chuột nhá thì cái lần tầm khó
vậy hey lính khật hết đây tầm được lại peng chu ni lại hey ai về là point park mà sao vậy